بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس رانا عامر نوازہ ہواری ڈویژن بینچا بلوچستان اسمبلی تاریخی ماڑی دور دیگی بابت کیس پوچھ تاچھ تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پیشری صدر امن اللہ کنرانی کیس دائر کتا بلوچستان اسمبلی شست پنچ ایوانا 5 سیٹ حالی گاں پاکستان پیپلز پارٹی تنی گتا 6 سیٹانی تعاون بتا 6 بار 20 سیٹ کنگ وتگاں پی بی بی سی حب آثر انگت نیت کگاں پی بی ایچ سی بی اے سی پیپلز پارٹی سرفراز ڈوم کی ویران بوگسا با حالی گئی کوئٹہ مسجد تک جناح روڈا صلاح بندی مردمان تیرگواری کتک تیرگواری آسرا یک ورنے ویران بتک ملزمہ پریس کلب دیما اشتاتگی پولیس سرا تیرگواری کتک و جستک پولیس گشگین کی جناح روڈ پریس کلب نزدیکا ناشناسی مردمہ تیرگواری کتک یک مردمی ویران بتا کوئٹہ دمک موسیٰ کالونیا لوگی جیڑائی سرا بچک کوتی کماشا تیرگواری کنانا کشتک کشک بتگی مرد کے 50 رحیم الدوست محمد قوم بڑیچ آئی عمر 55 سال بیتا پتی کماش کوش کنو کے بچ رشید احمد حماد امان تدکک چشکے علاج سول اسپتال سرکن بیتا مستونگا سوئی گیس سے پریشر کمی و لوڈ شیڈنگ سبا محلوق جنجالانی آماچے زال بولا ہم ورک جوڑ کنگا جنجال پیش آ گئے محلوق کے گشگین کے گیس لوڈ شیڈنگ و پریشر کمی ہستے دومیننگا بل باس کان آل پارٹیز کیچ و آل پارٹیز پنجگور آل پارٹیز گادر ہوارے دیوان تربت بتا دیوان سمسری بے پال لین تنگی امنی جارحال ہوار بے گوائیں مردمانی بابتا گپ حال بتا مکران ڈویژن سطح آل پارٹیز مکران جوڑ کنے بتا درگتا سہباز کی کابینہ جوڑ کنے بتا نصیر آباد اگستگی چیزی سالہ نیاما قبائلی جنگ و چوپائیں سبا بازے کہلانی زن تباب تک و آہنی چکانی باندات ہم کور دیویں قبائلی جنگ و چوپانی بازے جیڑا وڈیبا کراچی جتائیں دمگا ترندی گواتانی ہمراہ ہال گاری بتا ترونگل رد کر سٹیل ٹاور ملیر گلستان جوہر و گلشن میں مارا ہور بتا اور ترونگل رد کر چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز گشگین کی گرمی سبا جمبران بستگو ہور کتا کراچی دمک ملیر جوہم نندی بلوچ ہمک دورہ ڈال چار کنک باں ملیر دمر شفی گوڑ زندے ہمک وڑے بنکی آسراتی اچھا زباری شفی گوڑ ٹانا دگ ہستے نئی کے صفائی نظام ہمک کندہ گند گسڑا عبید اچ گندگ نبی کراچی دمر سوراب گوٹ گند گسرانی آکوٹ جوڑ بتا چری سبا محلوق جنجالانی آما چاں محلوق گشگین کے دمگ صفائی جوان نظام نبو کے سبا مگسر انتہا نشتگی بلدیاتی ادارہ دمگ صفائی بھی صوبی مزن وزیر شہباز شریف گشتہ کی اولی برا 5 آئی پی پی زگو کال بند ہلاس کن گئی چشکے محلوق کا سالانہ 6 ارب کلدار ریلیف رسی کابینہ ٹاسک فورس دستبندی سرا آئی پی پی زگو کال بند ہلاس کن گئی منظوری دا تک معاہدہ ہلاس کنگا لین کار مرز کنوں کا 6 ارب کلدار فائدہ رسی اور لین یک یونٹ نہاد ہم پدری کمی دی گنجائی خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشگین کی جتائیں کمپنی سے 29 ارب کلدار ٹیکس فراڈ کن گیا جی ڈی پی ٹیکس سے تناسب گیشی کن گئی جی ڈی پی ٹیکس سے تناسب سے 19% گیش کن سیلز ٹیکس سے دوسری ہمدارگی کمپنی سے ٹیکس کم کنا نشانی پیٹ ٹیکس گیشی کنے ایف بی آر گہتری واسطہ گام گی زور گئے گنجائی وزیر توانائی اویس لغاری گشگین کے لینے نہادہ کمی واسطہ گام گیج بڑھ جاہیں توانائی نہادہ کمی حکومت اولین ترجیح گشتہ کے لینے پیداواری لاگت کم کن کے کوشش کن گئے لوگی کار مرزاں ریلیف دے بتے پاکستان لینے یک یونٹ نہاد دا کلدار اچھا کم بوگ لوٹی
خیبر پختونخوا گرینڈ جرگہ سروزی KPK علی امین گنڈا پورے سرو کیا مذاکراتی جرگہ جوڑ کنگے فیصلہ کنگ بتا جرگہ فیصلہ اختیار سروزی KPK علی امین گنڈا پور ادا تک جارہ کردہ سروزی KPK سردار علی امین گنڈا پورے میزبانی سروزیر ہاؤسا جرگہ بتا جرگہ درست سیاسی پارٹی سروک سربراہان نمائندگان ہم ساڑی بتگاں بلوچستان شہر تربتا ناشرکاری مزنی منصوبہ بے سوب جوڑ کنک بتا سیکیورٹی بنشور ردا تربتا یک کار گاڑی چاتراکنا کے مواد رستک سیکیورٹی بنشو نے دعویٰ کو تک کہ گاڑی چار رستگی تراکنا کے مواد 280 کلو گراما سیکیورٹی بنشو نے ردا تراکنا کے مواد تربتا ناشرکاری کاروائی واسطہ کارمرز یگی بتگاں گارو بے گواہی مردمانی بازیابیہ پیشرفت نبو گسا بعد دلگرانی شہریاں آمد گسا آہگ یلداتا ایک گب سے ہائی کوٹا گارو بے گواہی مردمانی بازیابی بابتا درخواست گوشدار کے نیاما ججہ کوٹک تفصیلات ردا سندھ ہائی کورٹ مروچی پنچمبیا گارو بے گواہی مردمانی بازیابی بابتا درخواست گوشدار گیتا کیسے پیروی واسطہ گارو بے گواہی شہریانی قول آمد گسا نیت کگا جسٹس نعمت اللہ پھل پوٹو جاورا سرا ریمارک ساتا کہ آمد کے شہریانی گٹی امیدی بلے گار بے گواہی مردمانی بازیابی واسطہ پیش رفت نبی گچا شہری مایوساں کویت ہوا بلوچستان گیشتر دمگا موسم خشک و گرمی کویت گیشت کیش درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی-گریڈ کلاتا 24 تربتا سی9 گوادرسی 5 ڈگری سینٹی-گریڈ ریکارڈ کرنے بتا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سعودی عرب وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح ڈل ہمراہ گندنن کو تک پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR ردا آرمی چیف اور سعودی وزیر سرمایہ کاری نیام گندنندہ باہمی دلچسپی امور سرا حیال لے کاندر شان کرنے بتا چشکے انعامہ جتائی پڑا برادرانہ کمکا محکم جوڑ کرنے واسطہ گام کی جل سرا گپ حال بتا صدر مملکت آصف علی زرداری سعودی سرمایہ کاری ڈلہ گندنن کو تک گندنند نیامہ برادر ممالکہ معیشت زراعت کنجنی و انفارمیشن ٹیکنالوجی کمک گیش کنگے سرا عزم اعادہ کو تک دوی ملک سیادی اقدراچی اسٹریٹجک و اقتصادی شراکت داریہ بدل کرگے واحد درشان کتا موہا صدر مملکت آصف علی زرداری گشتگ کے اسلامی دنیا پر امن باندات واسطہ کا کنگ لوٹی سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز گشتگ کہ پاکستان سرمایہ کاری گیش کنگے واسطہ پر عزمی جبکہ مفاہمتی یادداشت دو رنگی اقتصادی تعاون باز ارزش داری اسلام آباد پاکستان سعودی عرب بزنس فورم چا تران کنانا سعودی وزیر سرمایہ کاری گشتگ کے بحرہ وسطی و جنوبی ایشیا خطہ دیم روی گمانی دمگی وشالی ہدف حصول واسطہ کار کنگ لوٹی نائب مزن وزیر و دری کارانی وزیر اسحاق ڈار گشتگ کے سعودی عربہ پاکستان ضرب بادلہ مدہ قابل ذکر کمک کتگ اسلام آباد مراکش چاتران کنانا اسحاق ڈار گشتگ کہ پاکستان سعودی سروکی بعد شرف و احترام گچاری سعودی عرب پاکستان وطواق جوڑ کرنے واسطہ ہم وحدت تیار کراچی روکی ماہ ڈینگی 90 کیس سیمات کر محکمہ جان سلامتی سندھ ربال کارریدہ کراچی 8 اکتوبر ڈینگی دا کیس رپورٹ بتک ضلع وسطی 4 ضلع شرقی 6 ضلع جنوبی 4 ڈینگی 6 کیس رپورٹ بتک رو کے سال کراچی طریقتا ڈینگی 1487 کیس رپورٹ بتگا